Hürmetli hocalar, sizni aldığınızda pek büyük vazifeler turar. Elinizde vatanımızna geleceği, balalarını öyle bir terbiyeleniz ki, onlar vatanperver, cesur, açık yürekli, boysunmagan adamlar olup olsunlar. Bizim vatanımızna talamağa hiç kimge vermesinler. Biz sizge bu işte muvaffakiyet dileriz. Bizler ise aktivistler, meclis azaları, ana babalar, hocalarga daima el tutmağa gerekmiz. Onlar bizim yardımımızga muhtaçlar. Hocalar, biz sizlerini can yürekten gelecek bayramını hayırlayız. Sizlerge sağlık, bak, yaxşı talebeler dileymiz. Ömrünüzde tek yaxşı, yarık, hayırlı vakiyalar olup dursun. Bütün niyetleriniz yerine gelsin. Öz vatanımızda baklı, azatlı, hepimizge yaşamaya Allah kısmet etsin. Уважаемые учителя, уникальность учительского труда состоит в том, что его результаты видны лишь спустя десятилетия. Наибольшее счастье для педагога видеть, что несмышленные первоклашки стали честными, образованными, мудрыми людьми, патриотами своего народа. Низко кланяемся вам, благодарим за науку, терпение, материнскую заботу. Поздравляем вас с Днем Учителя. Хочу пожелать вам талантливых учеников, здоровья и благополучия в семье.